bakundwa b'umukama bwoko bw'Imana bo muri komane zine z'isi ndabaha amahoro ya Yesu Kristo kandi ndabipfurije ko ijambo ry'Imana ryoba muri twebwe rigwiriye rwose inema y'Imana akaba ari ituyoborera muri ubuzima Imana idutereye mu iteka kuri uyu munsi w'175 umukama duhaye kunezererwa. Murakaza neza muri uyu mwanya wa saa 9 wo gusenga dushimira Imana ko turi bazima tukayisaba isezerano riri hejuru y'ayandi kandi tukarisaba ko ikirere cyacu cyo bacitse ko twikururwa tugakurwa ko icitwa umwuka mubi, icitwa karanda, icitwa umubabaro, icitwa gahinda, icitwa igisuzuguro. None rero wahisemo neza ko wahisemo kuyoboza Imana inzira, wahisemo neza ko wahisemo kubyuka kuganira n'Imana nacu uzoburira mu rukundo rwayo. Ubundi mu buzima bwacu bwa buri munsi tuja duhura n'ibitubabaza, tugahura n'ibidutera agahinda, tugahura n'ibidutera amaganya, tugahura n'ibidutetereza, tugahura n'ibitumara amazi. Ariko Imana iyo irekeye umutima wawe, Imana yishize kuri vora y'ukubaho kwawe, iragutunga ikagutunganiriza mu byo ubayemwo byose. Hari igihe kubera ibyaha bya ba sokuru, kutamenya kwacu, ibyaha byacu, Imana iduterana n'ubuzima. Kandi Imana imaze kuduterana n'ubuzima biba byoroshe ko tubaho duhuzagiritse. Ariko nimukemere yuko Imana iturekera mu buhungiro, Imana iturekera mu bunyage, Imana iturekera mu mubabaro, Imana iturekera mu kavuyo. Erega hariho igihe dusenga nabi tugasa n'aberetse Imana ko twiyakiriye mu byo yadutereranye. Ariko Yesu Kristo yigisha abigishwa biwe yarabwiye ngo mubwire Data ati ntudutereranye n'akabi yamara udukiza akabi, ntudutereranye n'inyoshami yamara udukiza umubi. Isezerano ry'uyu munsi w'175 riratubwira ko Imana ishobora kwigarura kugira ngo idukure mu bunyage iyo twangarijwe. Ubyumve ko umuntu atari kenshi yiyangaza, arangazwa. Hari igihe rero Imana yazi ibishyiramo uruhara ikareka amahanga akavogera umunyisirayeli. Kubera iki? Ubwa mbere ukutagonda izosi kw'abasekuru cyangwa kw'igisokuru cy'ayo mahanga yabagiyemo mu bunyage. Ubwa kabiri kutisobanukirwa kw'ayo mahanga yabariho muri icyo gihe. Ubwa gatatu kudatakambira Imana kw'ayo mahanga y'abahari. Bakundwa b'umukama, igihe cyose uzoba mu buzima bwawe, waba umushinga nawe, waba umupfasoni, waba umusore, waba umwigeme, waba umukozi cyangwa umukoresha, ukabaho mu buzima bwawe uri ntagondwa, iyo ushize atawukurayo uzomenye ko rumenya atimenye. Igihe cyose uzoba mu buzima bwawe udahanurwa, igihe cyose uzoba mu buzima bwawe utagirwa inama, igihe cyose uzoba mu buzima bwawe mu gutora umuti w'ikibazo runaka utarondera rudasunga, utisunga itegeko ry'umukama, bizokwanikira mu buzima bwawe, bizokuruhisha mu buzima bwawe. Ariko niyo wakirurutse umutima wawe ukerekeza amaso yawe ku mukama Imana imwe rudende mu butatu bwerana, ukabwira Imana uti naho birukunda gukeneye, ukabwira Imana uti nta wundi mwanzo ndi bufate kiretse guhungira mu itegeko ryawe, uzogira ubuhirwe budasanzwe. Umva ingene Bibiliya ivuga mu buhanuzi bwa
Ezekiyeli 11 mubyumve mwuguruze ikireciza ku buzima bwanyu ntusubire kwiyakirira mu byaha ntusubire gutekanira mu byago ntusubire kunezererwa mu mibabaro na Imana irabitwemereye turi imbere y'abapagani ariko uri imbere y'Imana yibwiza ukuri umwanya wawe wafashe ukabyuka bwiza ukuri Imana yawe ubuzima bwawe bwiza ukuri Imana yawe ubuzima bwawe bwiza ukuri Imana yawe ubuzima bwawe Bibiliya avuga muri Ezekiyeli 11 umurongo wa 14 ijambo ry'umutwe riravuga ngo Imana igarukana abantu bari barangajwe iyo wangariye nahonze iyo watetererewe nahonze hashaka kuba ari mu byandenga kamere hashaka kuba ari mu bukene hashaka kuba ari mu bisuzuguro runaka hashaka kuba ari mu rugombo hashobora kuba ari mu bihe byawe byo gutabwa hashaka kuba ari mu bihe byawe byo guhana amakonvokasiyo amadeni menshi ukunanirwa ukunanizwa ugutabwa ukwanywa ukwankirika uguhemukirwa aho ni Imana ibizi neza ko uhari atari wowe wagenewe ishobora kugaruka ishaka kugukura muri ubwo bunyage iyo rero utabishatse biba bigoye ngaho iyo wumviye Imana ukajyana nayo biroroha mba mbabwira biravuga ngo umukama ashikiriza ijambo avuga ati mwana w'umuntu bene wanyu bose bene wanyu abantu b'inshuti zawe umuryango wose w'Isirayeli uko wakabaye abo babi Yerusalemu bababwira bati nimugume kure y'umukama iki gihugu ni twebwe twagihawe ukitwegukira mubyumve neza kwikari cyagihe cyo gucibwa intege kwikari cyagihe cyo kugaragara nk'igitabwa kwikari cyagihe cyo kugaragara nk'indushi ngo bene wabo nibo bababwira ngo nimwigumire mu mahanga nimukomeretse mu gacinyitso mukomeretse mu gisuzuguro mukomeretse mu minaniro mukomeretse mu mibabaro mukomeretse mu gahinda mutakaza agahimbare mukomeretse mu bisuzuguro mutakaza icyubahiro ngo niko bababwira aha ni hahandi uhura n'umupagani havuga ati n'umwe wo kwa patiri n'umwe wo kwa maseri n'umwe wo kwa pasitori aha ni hahandi uhura n'indyaryo ikaguprofita ngo nuko yigeze kubona usenga ibi rero mu isi y'umwuka birakora cyane kuko ni hahandi uba ufise igisokuru cy'ubusambanyi ariko ntumenye ko ukwiruka inyuma atakandi kamara gufitiye usibye kuguta mu ifiri bakundwa b'umukama uturabana b'Imana mu isi y'umwuka iki ni ikidasanzwe aha ni handi ugendana n'indyarya ikakubwira ngo ci iburyo ngo bigenze nk'uko ngo itware nk'uko ikakubwira ego mu kibanza cya oya ikakubwira sindabishoboye mu kibanza cy'ibyishoboye ikakubwira sindabizi mu kibanza cy'ibyinzi mu isi y'umwuka n'ikindi aha ni hahandi uganira n'umuntu yakumviriza akakubwira ngo nta kibazo ubundi Yeremiya yabihanuye neza yaravuze ngo mwagize ikosa mubemera ko ari abo kubaho ntimwabashwaniye ntimwabariye umutima ngo bangarukeko ngo mwayeyembejeko ahandi nawe mu kigabane cya 8 ngo mwavuze ni amahoro kandi atamahoro ngo nimwigeze mumenya hari umuti igaradi uyu munsi twahaje
twahaje tudakanzwe n'ibituvunya umutima. Uyu munsi twahaje tudakanzwe n'ibitubabaje. Tuhazanywe n'amaraso meranda yapfiriye Igorogota. Tuhazanywe n'amaraso meranda atabora adapfatanuka. Tuhazanywe n'amaraso meranda twese ibyaha byose akaduhuza n'ubugombe bw'Imana, ubuzima bwacu bukaba bushashe. Abo barusukanye, abo baruzengerezi, abo bantu baguteza igisuzuguro mu gukinisha amarangamutima yawe, mu kuguhenda, nufata umwanzuro ushingiye ku buzima bufise icyerekezo. Mu izina rya Yesu Kristo ubakugwe ko utandukanywe nabo. Abakubwira ngo nuhunge iwanyu, abakubwira ngo nuhunge aho ukura amahoro, abakubwira ngo nuhunge aho ukura ibyishimo, abakubwira ngo nuhunge aho uhurira na Rudasumbwa, bima amatwi. Bagomba ikibabaza umutima wawe. Ngo wabwira nimugume kure y'umukamo, ngo iki gihugu ni twebwe twagihawe ngo tukitwegukire. Ntihakagira umu intermediaire uhiga hagati yawe n'Imana. Ntihakagira umuhuza uhiga hagati yawe n'Imana. Ntihakagire umuntu n'umugomba kwaguterura ngo ugeze imbere y'Imana. Naguterure mw'ibanga, kuko wowe n'Imana muri soma mbike. Wowe n'Imana murabadatana mu ndagano. Wowe n'Imana murubura, Imana urubura bw'Imana. Wowe n'Imana muri ikidasanzwe. Nugomba kubona Imana uciye kuri Anita, nugomba kubona Imana uciye kuri Patiri, nugomba kubona Imana uciye ku gihangange runaka, nugomba kubona Imana uciye kuri Pasiteri ishaka kuguhanga. Ariko niyo washaka kubona Imana uzoyibona. Ngo none rero vuga uti nguko uko umukama Imana ivuze. Iri rero ni ryo jambo ry'ukuri, iri ni ryo jambo ry'ihumure, iri ni ryo jambo ry'ubuzima, iri ni ryo jambo ry'ubutungane. Ngo naho nabangarije kure mu mahanga kandi nk'abashwiragiriza mu bihugu, nagumye buke buke ndababera ingoro mu bihugu bagiyemo. Ugumva neza ko Imana yivugiye ubwayo ko ariyo yabangaje. Imana irivugiye ubwayo ko ariyo yabakojeje isoni. Imana irivugiye ubwayo ko ariyo yabananije. Ni nk'uko Imana ubwayo ati burya ntusuye kuri hano ije naguteje ubugumba. Ni nk'uko Imana ubwayo ati ntusuye kugoka burya nije nagutumye wangirika. Ni nk'uko Imana ubwayo ati nije nakubujije kubaka. Ni nk'uko Imana ubwayo ati nasize inama myayo. Atariko buke buke buriya byo wari kuburi mwarige byari kuba byakwishe. Ati burya nagumye ndabukombikenza. Ati buke buke nagumye ndakubera ingoro mu bihugu wagiye. Ubona hamwe byumva gute? Uri kurasoma amateka y'umugabo yitwa Yakobo, urabona ko Yakobo yabwirizwa kubebisha. Uko bari bavutse ari hasa rimwe gusa, kandi ku butunzi Ibrahimu yarafise. Sinibaza ko umuhungu we Isahaki yari kuburica agaburira abana babiri. Ariko kubw'ubugombe bw'Imana guhera mu nda ya nyina wiwe Rebeka, Yakobo yagumanye utunyanganyanga. Mugabo agira umwete w'Imana irakunda umuntu w'umwete. Muri uwo mwete yagize havuyemo kwiba umugisha iyasagiwe Esawu. Mugabo igihe kigeze cy'umurage, Yakobo arangazwa aja kwa inarume Labani, umusaza wa nyina, yavuye amubera sebukwe ku bagore babiri ndetse bane, kuko umugore w'inshoreke yose yazanwa n'umugore we.
ubundi Yakobo n'Imana yamuretse ngo uje kumutunganya, ubundi Yakobo n'Imana yamutunganirije kwa sebukwe Labani. Murazi ko byarangiye aniganye n'umumarayika agahindurirwa izina. Nawe uyu mwanya nutanigana mu mutima wawe uhindurirwa amateka. Ikirere kibi ikibiduteza ni byinshi cyane. Ubuzima tubayemo kuri iyi si biduhuza n'ikirere kibi ni byinshi cyane. Ibigwanira mu buzima bwacu ni byinshi cyane. Ibigwanira mu marangamutima yacu ni byinshi cyane. Yakobo yagumye yizigiye Imana naho yarenganirijwe muri ako karere yahungiyemo ushikaho Imana imutoranya. Ubwibwe bw'aba ko uwo muvumo wakurikiye n'umuhungu we Yosefu, ariko n'Imana yari yarabigenye. Aribwa na bene wabo, muka Potifara aramurya aramuremera ikinyoma arafungwa. Ubundi Yosefu yarishwe ntiyapfa. Gutakaza ikanzu muri Isirayeli n'ikindi kintu, gutakaza umuryango muri Isirayeli n'ikindi kintu. Ariko wowe wumva ko ikirere cyawe kibi cyugaho nuko watakaje uwo wakunda, watakaje uwo ufitiye icyizere, watakaje uw'amarangamutima yawe waraganira nawe kumva uraryoha, watakaje utaruzi ko utakaza kiretse umuto wawe n'urupfu. More ikintu tudatakaza n'Imana gusa, bisigaye byose tubishaka tutabishaka dushaka gutandukana nabyo. Ariko yaba Yakobo yaba Yosefu bose byarangiye kubw'amaso y'abantu hari ibihe babayemo kibazo tuwe Imana yaramuhebye yaramuvumye, ubwabo birangira bagaragaye nk'intwari z'Imana. None rero muze twuguruze ikirere cyiza ku buzima bwacu, duhabwire isezerano ry'uko Imana ije kutugarura idukure mu bunyage twari twaragiye. Kuko ngo naho twangajwe, naho tugifise amadeni, naho tukicitwa abangu, naho tukigwaragurika, naho tugifunzwe, naho tukiri ku musego, Imana ngo ntiyaduhebye. Tubayeho nawe muga turabaye. Umwuka w'abazima n'ubutunzi budasanzwe. Umukama yagumye atubera ingoro mu bihugu byose twagiye, muri ya minaniro, muri bya bibanza bisuzuguritse, muri ya mibabaro, muri ka gacinyitso. Ngo none rero uvuga uti nguko uko Umukama Imana ivuze, nzobatororokanya ndabakure mu mahanga, ndabegeranirize hamwe, ndabakure mu bihugu mwashwiragiriyemo, hanyuma ndabaha igihugu cy'Isirayeli. Ni nk'uko Umukama yaguha ikibanza cy'impinduka, ikibanza cyo kunezererwamo, ikibanza cyo gutabarirwamo, ikibanza cyo gutetururirwamo. Ngo bazoheza bajeyo bakureho ibintu by'ubuyobe byacu byose n'amashano yacu yose. None rero turagarutse iwacu mu gakiza, turagarutse iwacu mu mutima mwiza, turagarutse iwacu mu ngeso nziza, turagarutse iwacu mu bugwaneza, turagarutse iwacu mu kwihanganiranira, turagarutse iwacu mu kunga ubumwe tubwungisha amahoro y'umutima, turagarutse iwacu mu kunga ubumwe tubwungisha amahoro y'umutima, turagarutse iwacu mu kunga ubumwe tubwungisha amahoro y'umutima, turagarutse iwacu iyo tubyara tugaheka, turagarutse iwacu iyo dusaba tugahabwa, turagarutse iwacu iyo tudodora tukumvirwa, turagarutse iwacu.
komeza ndabaho umutima umwe shire mwebwe umuzirikanye mushasha. Haniho tugiye gusengera mu mwanya mutoya. Nzokura muri bo umutima w'urutare meze ndabaho umutima w'ubuntu. Amen. Kugira ngo bakurikize imigenzo yanje, bazigame ingingo zanje kandi bazirangure. Bazoba igihugu canje nanje mba Imana yabo. Ariko abo umutima wabo unezerwa n'ibintu by'ubuyobe bwabo n'amashano yabo, nzobahindukiriza ko ibijanye n'amayira yabo niriyazo n'umugabo. Ntudadike umutima wawe. Turi mu gihe cyo guheza kiko, turi mu gihe cyo gutabarwa, turi mu gihe cyo gutabaruka, turi mu gihe cyo kwivuga Imana, turi mu gihe cyo kuganira n'Imana. Gupfe kusa iki gihe nikikujyana uko nyene, iki gihe nikigusiga uko nyene. Uyu munsi Imana idadanura ibidaditse mu mutima wawe. Uyu munsi Imana igucira inzira y'ibyishimo. Uyu munsi Imana igucira inzira y'amahoro. Uyu munsi Imana igucira inzira y'ubwenge n'ubutungane. Uyu munsi Imana iguha igikundiro. Uyu munsi Imana iguhe kwemerwa. Uyu munsi Imana igutwenze. Imana ije kutugabira ishingiye ku masezerano dusezerano. Dusenga Imana. Turagushimiye cyane Mukama, turagushimiye cyane rwose mutanga bugingo, turagushimiye cyane rumaranimba, turagushimiye cyane Imana imwe rudende mu butatu bweranda, kubw'uyu mwuka w'abazima no kubw'uyu munsi mushasha waduhaye ubwoko bwawe. Urakaninaza mu buzima bwacu kuko uyu muturuturu, iki gitondo, iri sezerano ryo kudutabaruka dukura iyo twari twaratawe. Iri sezerano ryo kudutabaruka dutandukanye n'abatubesha. Iri sezerano ryo kudutabaruka dutandukanye n'abatabaguye imitima yacu mu kuduhemukira muri bicanye biriya. Turihawe n'ubuntu bwawe, turihawe n'impuhwe zawe, turihawe n'urukundo rwawe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru. Icyaduhaye ikimenyetso cy'umutwenzi nacyo cyarimwe nawe. Twebwe ubwoko bwawe turakwishikanye ko ntituje imbokoboko, tuje mu maraso ya Yesu Kristo. Ntituje imbokoboko, twitwaje amashimwe mu mitima yacu. Ntituje imbokoboko, twaje dufite ibyo dushikana n'ibyo dusaba. None wowe nyene ijambo, none wowe nyene ubutungane. Kristo umwana wawe, umwami wacu, mukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu, naganze kandi asabwe muri twebwe, nani nazwe mu buzima bwacu, naheze ngigo mu mibereho yacu. Tubohogwe kubw'amaraso y'ubumerano, duteturugwe kubw'ikigongo ciwe kitakama, kandi duhabwe ibyishimo bizima mu izina ryawe Yesu Kristo. Iki gitondo
kugira ngo dushobore kubatuka ku cyitwa inabi cyose, dutandukane n'umuvumo uri muri twebwe, dutandukane n'imikoshi, dutandukane n'igisuzuguro. Turakwisabiye mutima wa mweranda, mutima w'amahoro, mutima w'ubwenge, mutima w'ubwitonzi, kazi wowe gitangaza kizima, wowe mibereho yacu myiza, wowe gikundiro cy'abubaha Umukama. Kazi uyu munsi utwiyoborere mu nzira igana ubwami bw'ijuru, utwongere inkomezi, uturinde kubabara no guteterwa, mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe umunezero mu izina rya Yesu Kristo, duhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tureguke imbere Mukama dushajije kugira ngo uyu munsi twigumire uburyo bwa data, kandi uyu munsi mu byo dukora byose twerewe mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo twikuje ku imikoshi y'ubwoko bwose, turitandukanije n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, turase kandi turankirije inzira zose twumviramo n'impanuka z'umutima n'iz'umubiri, turitandukanije n'icyago ariko twihuje n'igikuri